Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aldawan, Felipe lang kay. Agriing ka dita, taado ti agururay at trabaho ta. Sika pa lang, timapan, Adelfa, bakit? Ay nawaw, apay asyak lang. Sika ngay. Madingarot tirik nak. Ang mga nanya pa timapasama kanya ka dyan pilit ko ti sumurot. Ay nawaw. Amom asaan analpas ti mula. Napankakit di ngamin nagpaspasyar. Oo, nayon bakit? Once in a blue moon lang, mag. No di mo man amon ti lawlawatem dita. Once in a blue moon tarupam. Katisumag. Amam ti kayat asawan ti once in a blue moon, Amok every other day. Ay pakpakawan, Felipe. Dayta ti bagbagakan ka. Once in a blue moon, kayat asawan dayta sagpaminsan laeng. Kat numamin ano iti makalawas mabartag ka. Inton mabartag ka. Ibagam tumanen nga agtrabaho ta uray rabi Lumabasak nanang. Ay nawaw, anya tabi nagkat mo, Adelfa. Si Milya tilaya nanang. Mapan ko man imula. Ni Felipe ngay. Nabati ije balay nanang. Madikano tirik nana. Ay nawaw, di na paimot ko na atulungan na ka. Day tangarod ti paka-estresak nanang. Sana la mapanunot ni agtrabaho no nabartek. Bala, bayam tabagbaga akto day di atao. Awan kit dit babain na. Iso ti lalaki ngam iso pa'y tagsadot-sadot mo. Awan nga rod nanang. Ay wan kayam, awan ti aramida kinton madamdama. Sumuro taktukan ka tatulungan kang agmula. Saanan nanang? Nakababain mo't kada kayo. Ay nawaw, okay laang kanyak. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umayak man makikape na nang. Ay nawaw, awan ti kape ijay balay yu ay Felipe. Ada, awan li bakit ka. Ay nawaw, no awan ni bakit mo? Di ka kape? Na, awan nga ro, di mangipapudot ka nagtimpla na nang. Ay nalabusin day ta. Agraman mangipapudot iti kape kasadot mo pa'y. Imayak, tapno makikape, sana tapno sermonan niya Ay di kang kasta-kasta si ka Felipe. Talaga ang makangag kakanyak no kastalaang. Imbes sa tulungam ni bakit mo? Saan? Taday tamot kinasadot mo ti pangpangrunam. Nay, si kamot ti lumabas, marikura. Sa dino ti papanam? Tulungak ti manugang kaw nga agmula mari iseng. Ay, uwan Nasa paalimabas ni Adelfa itay. Ti anak mo nga'y maray. Ay, jak amaw no anya ti adday ti panunot day ja Felipe. Di namat mapanunot ti tumulong kan ni bakuna. Ay, naimbag ko nam ata maanusan pay laang ni Adelfa ti kasjay ngar aramiden na maray. Kenapudno na maray. Madlaw ko ang maumamatan ti manugang kaw. Mabain lang day jay amang ibaga. Ay nagrigat ti kasta sitwasyon maray. Un nga rod maray. No siyak ni Adelfa ay talaga ang maistresak. Ay ket kasaritam to ati anak mo maray. Amangan kunak no adapay pagbaliwan na. Saan pa'y anala daw ti amin maray? Talaga aday ti planok maray. Kasarita ka talaga ti anak ko. Tanay, nakababain ti kasjay nga aramid na. Kumusta kan, pare Baldaw? Ay nawaw, nasayat laktamot pari Felipe. Kasla arak manuntain bulsa ma. Ay, napugtong pare. Inuman ta na ito Anya? Agsat ta pare.
Nabayagan na saan taan naginom kay. Amangan kunak, no nalipata mong tiraman ti arak. Ket no nakita ka naginom kayo dita tersi na di na minsan paray. Sa bali mo ta na jay. Saan nakauntod da jay, ta saan mo ta sikatikadwak. Ay nawaw. Oston ti arak paray. Tulungam kit din bakit mo ngagmula. Ah, ay, makitam to inton rabi, pare. Rabe ko nam paray. Huwan pare. Ni, at daya mat ti agmula iti rabe. Ay, kat depende ano gumagat da tao, pare. Ah, Ay nawaw. Sa balin samot ti adday ti panunot mo panagmula paray. ay, kay, amumutin pare. Adda ka din nila kay ko dito'y ayan nyo, pare Baldo. Awan ni Felipe dito, Mari Adilfa. Na, sa dino ngay manun tinagturungan da a tao. Nagpadaya iti agsapa mo, maray. Apay ka no ijay daya. Di na inbaga no apay, amoklat ang arak ti gagara na. At damot tin bulsa ng arak iti agsapa, maray. Ay, oo na yan da a tao. Ti ko na, maditirik na. Ay, nabartek tumanin nga agawid da jay. Nadikmet ni ti arak, maray. Un nga rod pare. Inton mabartek. Kumkumpurmi manen ti mapampanunot na nga aramiden. Amangan no ibaga namanen nga agtrabaho kami uray rabi. All the girls I loved before. Apay nga itala ang anagawid ka ha, si Ka Ay. Felipe. Erwan romantis, similya kan gabyon dita bagay. Ay nawang, an-anom ti similya ken gabyon aya. Common sense mo na bakit. No, ada similya kan gabyon, diag mula. Pakirwar mo ti plus light. Ay, di ka man agar-aramid si ka. Irwar mo gini, di supeti may mulak. Ay nawaw. Rabiin, iturog mo kit di pay. Agmulak nga road. Agmula ka, katrabi Makita mo nga rod ti mulam. Adamo plus light. Sapay na bartek ka. Di ka mabutang no maaksidente ka ijay, Naglisi ka man dita. Siyak langan ti mapan mangala. Nakadulakit din bagbagam dita. Kanya palang tururayam si Kadil pa. Maturog ako na. Asino ti puy-puy atang? Awan ti maturog. Agring ka dito tama pansag mula. Ay, napakawanang. Hindi ka man nagsadot-sadot dita. Di mo ipilit ti kayat mo. Maturog ka kit didita no nabartek ka. Saan akong kumpormi ti mapampanunot mo nga ramidon? Doon di mo kahit ti mapan. Di saan lang. Nakasadsadot ka lang man. Mabalin met nga inton bigaten nga agmula. Itangaroon ba't sa rabi ti kahit ka? Apa di mo maawatan dita? Ay nawaw. Dayta ti bagbagak. Nagagat ka laang no nabartek ka. Ulaw mun sa manin dayta. Kat, adumat laang tinaimulam idirabi Ano ah? Siyak pa iti kunam. Naimula kami nun. Amangan met no sa bali tinangimulang Amok teraramida kanya. Sana kakasken ka sadot. Kita, naimulak ti talo sa ako alaya. Inraman ko ngayon mula tinabat-bate iti kalapaw tayo. Naimas ti turog mo igirabi. Kat siyak adak idya umangag mulmula. Isingir mo manen. Desisyon mo met ti ag-flashlight nga agmula. No tinulungan na, di nalpas ko maadagos. Sana ko manapuyatan. Sadot kan tumat kami. Na, di nakbagsawan iti kasta, idirabi ilaang met ang nagtrabaho ka. Kasla na puyat ka mo, pare Felipe. Wala ta, nagmula ka pare. Kasanubad kami. Nakasadsadot ni bakit ka. Anya tin mura may pare. Inmulak ti talo asako alayay di rabi. Ah, ano niya? Marurudak nga ron ka ni bakit ka pare. Ay nawaw. Anya ti pakarurudam ngay pare. Wala ta, di tinulungan na nagmulay di rabi. No tinulungan na kuma, di saan na kuma napuyatan. Si kahit di mo't pare. Talaga kasta tinagagit pare. Uray rabi agmulalat ta. No apay nga min arabi ti panagmula ma pare. Saan na makita ti maimula?
Anya sana makita ti maimula, kat adamot plus light may nagpigsa. Talaga kit di asadot ni bakit ko Asino ka no ti sadot, baldaw? Ni Adilfa nanang. Ay nawaw. Nagkagatupay ni Adilfa ang asawa na. Nasakit tinakam na kan bakit na nanang. Sanda ka nung amin na tinulungan na nagmulay di rabi ay. Ay nawaw. Isumit ti ko na ni kumparik nanang. Ado ka na utiin mula na idirabi ay. Iso na puyatan. Asino mat nga main ti mayat amapan agmula iti rabi eh. Ulaw mat ni pari Filipino maminsan nanang. Kunak numang rabrabak laang. Ngampod no mat gaya mapanagmula ti inaramid na. Sana lang mapanunot ti agmula no nabarta. Ay, anya klase ti panunot dayta. Ay nawaw. Amom ti istorya ti anak mo iti anak ko, Marikura. Apay mariseng. Anya man nanti inistorya da a Felipe. At da kanumatiin mula na alay ay di na minsan arabi ay maray. Anya? No kasta, di mo pa'y amaw maray. Kat no ipanpanakkel na ang nagagat, tauray rabi ay kat agmula latta. Na, jak amo ti may papan iti dayta, amaray. Saan lang aday ta maray? Is-istoryaan na pa'y asadot ni bagot na. Tidamag ko kat saan lang anibaldaw tinang istoryaan na maray. Agraman daduma kalugaran tayaw. Ay, ulaw mo't da a tao. Asino nga main ti mapan agmula kat rabi eh. Ah, rabi siguro ti rumwaran ti kinagagat na amaray. Tidakas na laang, dadaulan na matan ni bakit na. Anya ti panpanakkel mo aya si ka Felipe. Anya man ti basol ko, bakit? Is-istoryaam kanumat kadagiti kalugaran tayo asadota. Kat pudlumot. Saan naktupay at tinulungan idi namin san arabi? Na, asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula iti rabi eh? Basta. Ay nawaw. Tapno awan rire. No anya tinmulam, isumot ti kukwam. No kasta ti kunam. Okay lang. Ngam si kamutan ti mangilaba iti mureng mo. Aginaw iti nanganam ken agluto iti kanam. Saan anasaya at ikasjay nga inarabid mo, anak ko? Pudlumot imbagak nanang. Saan nakatinulungan na dyan nga Adelpha iti nagmulaak? Tarabi ikanumot piman. Asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula, kat ammom arabi eh. Isungarod nga da flashlight. Ay naapaw, ulaw mo dayta, nanak ko. Isardeng mo nga minun, ti panagin inom mo. Kitaom ka, di dayta mapaspasamakan ka. Baliktad ka mo. Noal daw, di mo mapanunot ti agmula. Ngam no rabi eh, kan nakainom ka. Apaw, nagagat ka kanumot. Ay nawaw. Amok tiyar aramidag nanang. Naimulak to pa iti mano asako iti day di arabi eh. Mangan tamad gaya man bakit dinak pa inayaban mo? Ay nawaw. Apay ko mga ayaban ka. Saan ka di anagtulagan ta nga agkanya-kanya ta? Anya? Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Oo, na yun bakit? Apay asyak pay laang asadot ti ibaon mo ngay. Adong matain gisama natin. Hindi lang mabalin, ti bumingay. Ay sana mabalin. Takderam no anya ti insaw-sawang mo. Ay nawaw. Ay, makabannog mo tiyag trabaho. Saan laang asika tinabannog? Ay nawaw. Naglaba ka ka di bakit? Una, inlabak dagiti murang ko. Inraman mo kumamot nga inlaba na gitimurin ko ah. Nalipatam manan titulagan ta. Bakit? Yan tangay nagagat ka, pinagbalinak pa yan asadot iti istoryam. Si kamutan ati mga ramid iti amin para iti bagim. Si ka tinagagat, saan ka de? Agbartag ka manan tapno gumagat ka. Amangan no makapaglaba ka pa'y uray rabi. Daklakit di manusang ti kastoy. Ay, saan ko naparikot dayta? Dakil ti parikot ko, pare Baldo. Apay paray. Di nakmatan asikasuan ti asawak. Napunuan na sigurado dahi takan kan paray. No agluto, kanun na lang ti luto na.
No aglaba, muring na lang matilabana. Basol mo matlang pare. Apay ngamin nga inupay mo. Narigat mo't gayam niya kastoy pare. Aywan talaga makapabannog no agtrabaho kay Jay Garden. Into nagawid ka, agluto ka naglaba ka pa Italang ang anamuam. Tas saan mo mat nga aramidan dagita asigaw. Marigatan na klaunoyin pare. Ang mga no adna may advice mo kanyak. Awan pare, amumot nga wan pa'y asawak. Urayan ta ni nanang. Isulangan ti pagpa-advise Wenno saan, mabalin mat kininanakura. Sigurado nga dati nasaya at amay advice ni nanang mo kun ka paray. Mangantan bakit? Ay nawaw, sino tinangibagang agluto ka? Awan bakit? Desisyon ko na ito. Sorry, kana kiti inararamid ko iti kalabas. Ha? Amok nga ado tinagkurangak, bakit? Sapay lang kumata, mapakawan nak. Amangan mat no testingan nak lang. Saan bakit? Pudno ti ibagbagag. Pagbababayak tinaramid ko iti kalabas. Manipo dita. Saan ako nagsadsadot? Saan ka mutin na dadaulan ka iti kabaranggayan tayo? Uray agbabawi ka, nalpasan, Felipe. Imbabain nak iti sangwanan ti adu a tao. At dapay na yung dagitang istoryam. Sika lang aruden ti adasad-sadot na. Sika nga pay laang ti agistorya iti kasjay. Saan na maulit bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Kaya't ko ti bumawi kan ka. Ikarek, agsingsingpait kan aggagagitakon. Promise, bakit? Ay, nawaw! Sakbay amang ibalikas ka iti dakas kontra iti padam a tao, agsarming kapay nga umuna. Taamangan no si kagayam ti ayan ti problema. Di ka agbalin adarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.